The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga followers, atong fellow believers. Welcome no sab. Yung atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios sa Balbido Evangelistic Ministry. O padayon kita sa atong gisgutan, atong gitunan nga topic, doctrinal rationals. Apan sa dipat kita magsugod, atong andamon atong tagsa-tagsa kakalag, pinagis paggamit sa 1 Juan 1:9, rebound technique, o galang kanimo di magtutuo ang imong buhaton, maong paggamit niya imong kamubuton, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampot ka karon sa ilong. Ama namong langit noon, nagpasalamat kami kanimo ning lain na sa nga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Salamat ning grasya o Dios sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Bani kami karon, pinagis pagtudlo kanamo sa Balang Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, karong adlaw atong humanon kining atong pagtuki bahin sa topic na doctrinal rationals. Okay, mo kinang atong gisgutan kagahapon. There is nothing accidental in life, or there is no such thing as accident or luck in life. Wala. Kung bahin na gani sa protocol nga plano sa Dios. Now, hinumdumi kini kanunay. Everything that happens in our life, it has a reason. It has a purpose. O lain usab nga butang hinumduman nato nga ang mga sayop nga mga pasiuna mao ni hinungdan nga mohimutag mga sayop nga mga desisyon. Kaya binimo, ang timing sa Dios can never ever be changed. Ngano? Tungod kay God's timing is perfect. Now, kung wa kay pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios, ingon nga magtutuo, you cannot be in sync with God's timing. Timing is a problem, but only God's timing is the solution. Isuwat na. Kanang maong prinsipyo, kay minungdanon pagayon na. Timing is a problem, but only God's timing is the solution. So, we have to make the choice. Naman tayo kabubuton. We are totally free. You see, man's flaws, errors, and mistakes are all caused by our wrong priorities in life. Wrong priorities are also caused by our disinterest and antagonism and being negative to the study of God's Word. A believer cannot be in sync with God's timing kung siya way alamag sa pagkat-on sa timing sa Dios, nga makitaan lamang, makatunan lamang diya sa pulong sa Dios. A believer can only be in sync with God's plan or timing kung nagpadayon siya, nagmalahutayon siya sa pagpuyo diya sa sulod sa operational divine dynasty. So, mao kini ang Yahweh nga atong magamit
Nainomdom ka sa, as a review, nainomdom ka ba sa 8 gates of the divine dinosphere? Ato lang nilakbitan. Ang unag yung gate ini is power gate. Number 2, basic Christian modus operandi. Number 3, teachability, enforced and genuine humility. Okay? Kana lang una may atong hisgutan. Gate 5, gate 6, 7, 8, laktod na lang na. Atong lakturon. Ang gate number 8 is the winner gate. Now, unsa gisulti sa pulong sa Dios? Prinsipyo po ni. God's word says, humble yourself under the mighty hand of God. Yun ang lumikan yung prinsipyo nini. God promotes the humble but demotes the proud. Now, 1 Peter 5:5 to 6, God promotes the humble but resisteth the proud. Now, ang usa ka magtutuo nga nagmapaubsanon siyang kaugalingon, meaning positibo siya nga sa pulong sa Dios. Kini siya iuswag, iisa, he will be exalted by God. Kaya ang prinsipyo pong basihan nini is the way up is the way down. Humility yun, is in God's timing. Humility is God's timing. Arrogance is out of sync with God's timing. Choose. Pili. Use your volition. Now, okay, review na punta niya itong 7 categories of categorical problems. Distraction from self and others. Fear and other emotional problems. Rejection by friends, by your loved ones. Death and dying. Timing. Promises versus integrity, old sin nature, and fragmentation of trends. Now, this is a point number 5, which is timing. Kita nagaingon nga there are 2 kinds of timing, good timing and bad timing. Unsa man ni good timing? Good timing is based on humility of the believer inside the operational divine dinosphere. Apan ang dautan nga timing, bad timing, is based on arrogance of the believer inside the cosmic dinospheres. So, it's a matter of choice again. It is for the believer to desire to be in his spiritual life. He uses his volition. You see, na siya kagawasan sa pagpili. Galatians 5:25, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh, the desires of the old sin nature. Sa diya nga usa ka magtutuo panagawi, walks, mao ni modus vivendi. He should walk in cadence, mo ba na hustong pronunciation, in cadence or in cadence, with the Holy Spirit's perfect timing. And that is how to be a winner believer. Once a believer achieves, magkakabot na siya sa espirituanong adulthood stage, kini siya becomes an invisible hero, and definitely he is on good timing. Nga naman. Tungod kay naman siya sa in cadence, tukmang stepping with God's timing. Masibo ba siya? Nakadungan ba siya? Therefore, what is important here is to emphasize repetition and inculcation of Bible doctrine. Aron kita makasynchronize automatically sa timing nga hingpit, perfect timing sa Dios. Now, kung wa kay pulong sa Dios, anong wa magpulong sa Dios? Negatibo ka man. Without Bible doctrine, it is definitely a life of bad timing on the part of the believer.
Now, ang mga di magtutuo, iba kung sa tawag nila nini, sa mga di magtutuo, ilang itawag ni di malas o swerte. Now, so, what a believer lacks in life, mao ang pulong sa Dios. Sa diha nga siya mohimog desisyon. Hinumdumi kadtong personal sense of destiny alang kanimo magtutuo. Apan subo balandungon, we will not be able to make this personal sense of destiny a reality sa atong espiritual kinabuhi if we are not growing, we are not advancing in our spiritual life. Also remember, grace orientation. Kaya bigo nimo, our measurement or basis sa atong grace orientation, mao ang Dios ug ang iyang pulong. In fact, it is our personal relationship with God nga mao ang the very basis of our grace orientation. Hinumdumi katong prinsipyo, the way up is the way down. God promotes the humble but demotes the proud. So bad timing is a result of bad decisions. Bad decisions are caused by ignorance of Bible doctrine. Nga namang ignorante man sa pulong sa Diyos, negatibo man, may pagtuon sa pulong sa Diyos. You see? Kasagaran na panining ay mga dapiton sa pagtambong Bible study nga sama niini, ang ilang sagad yung ibalibad mo nga busy ko. Wa ko'y panahon ana. Nya, ang grabe pa, ang buwan mo ingon. Awa may nadato ana. Kapoy. Kanang may palag atur ko sa bahay, matog ra ko kung saan na ilang mga balibad ba. You see. Ug uban po mo ingon. Busy kayo ko, naaya akong mga homework kung sa wadya. Bisa kung sa lang kabalibad, basta dili sila makatambong. That is a sign of negativity ngadto sa kamatuoran. So, produkto rin sila silang desisyon. Bad timing is a result of bad decisions. Bad decisions are caused by ignorance of Bible doctrine. Now, bisan pa og mutugot ang Dios sa paghimo nining mga butang nga atong isutan, still you are the only one responsible, accountable, answerable for those decisions. Now, all these kining mga butang are done out of sync with God's perfect timing. Wa gyud masibo. Now, they are all bad timing. That is why timing is always a problem in life. Kaya bigod mo, ang tanang butang ni sa kinabuhi, ang gibasihan ni mao ang timing. Timing sama sa imong pagbangon o kanang paghigda na pod, sama sa kanang rising and setting of sun and moon, operation of machines, sa imong pagmaniho og sakyanan, operation of wristwatches, etc., etc. Now, ang kinabuhi, kinahanglan masibo sa timing sa Dios. Although God's timing is seen through His divine decrees, ang iyang hingpit nga protokol nga plano, pinagi siyang pulong. Now, did you notice the Bible says God's 1,000 years is one day for Him, and His one day is 1,000 years? Naman na sa 2 Pedro 3:8. Nasabot pasabot niya na. Kini na kahulugan nga ang Dios wa magkinahanglan og timing in the literal sense. Sabot ka? Now, diha sa Ecclesiastes, ang pulong sa Diyos na kaniyon, there is always a time for everything in life.
kini nagkahulugan nga ang imong kinabuhi can be perfectly in sync with God's timing. Ecclesiastes 3:1, there is always a time for everything in life. God is telling us, nagatudlo ka na to learn His timing. Aron kita ma-in-sync, masibo niini. And how do we learn it? Pinahagi lamang sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. That's the only way to be in sync with God's timing. I hope na silsil na nanimo. Balik-balikon gini nato hangtod gama himo lagi yung bahin sa imong kalagana. Di na nimong makalimtan. Na the only way to be in sync with God's timing is to study, learn, believe, apply the Word of God in your life. Now, kini is addressed to believers. Okay, ansay. Verse 2 niya na. There's a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. Now, ang usa ka dili magtutuo. Ma-in-sync lamang siya sa timing sa Dios, unsa mapagiha. Nga may in-sync siya, masibo siya sa timing sa Dios. Pinagi lamang sa usa ka butang. Pinagi siya ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo lamang. By believing in Christ alone. That is the way to enter into God's perfect timing. The person who just believed in Christ is a born again believer. Kadungog ka, maura na'y paagi. Nga ikaw makasud ngadto sa hingpit nga timing sa Dios. Now, Galatians 5:25, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Inumdumi po itong Ecclesiastes 3:2. It says there's a time to be born and a time to die. Now, ang physical nga kamatayon sa usa ka magtutuo, mo kini ang perfect timing sa Dios. He determines the time, the manner, and the cause of a believer's death. In verse 2, there's a time to plant and a time to uproot. Karong panahon na, there is such thing as ROI. Ano sa maning ROI? Return of investment. If you are engaged in business, there's a time to invest and a time to withdraw your investment. Karong panahon na, ang mga katawhan nagpasibo lamang sa ilang panahon ngadto sa so-called nga ibaw ka kini ikabuangas kadaghanan horoscope. So they synchronize their time to that horoscope or feng shui, di ba? They believe in luck. But if you are a believer, paminaw, kung ikaw sa kang magtutuo, you are not supposed to believe in luck. Ang sa may ang mong tuuhan. Only grace. You see? Tanawa ang diferensya. Unbelievers or negative believers believe in luck. But you, spiritual, doctrinal believer, you should believe in grace, which is God's policy. Pulisa na sa Diyos. That's the big difference between you, believer, and the unbeliever. Din hinuman ang atong paghisgot, pagtuon ni ining doctrinal rationals. Hinaot nga kinay nakapupo sa ikaw pagtulunan. Ikanini, hinaot ng Espiritu Santo patinaw pa kanimo as you keep on keeping on your spiritual momentum. Padayon. O ayaw hunong. Wa na'y lingi ay. Barugan na'y nakini. Gamay na lang yun ang panahon. Na panguhaon na ta sa Diyos.
during the rapture, which is the time that most believers are looking forward to. Magampot Amahan namong langit nun, salamat ni ining laing higayon sa among pagpakig-ambitay kanimo og sa imong mga pulong hinaut nga kini madugang sa napundo na nga mga doktrina nga niya sa among kalag ug sa madugang kini nga panalangin sa among kinabuhi. Salamat sa among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kini mong ministry. Gamita kini sumala sa imong kabuton and in a mighty way. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.